Wiltu taun mararo kuil adel mosibel gukton inen mertial. To kubetsit program ra TMC ya kaya gidre el altu tao a candidate ra mora senate number 10 Cecilil Eldebel. Walong wiltu tao e Cecilil mosibel go gospel mame. Katokoran mo tilgib lol ngulo leng mlaringia tiale primary election among la hombre ka result mela maran mel senkyo tira gidruk senators mar delegate ma. Sir close senkyo ablu bela maran mem. At kung maralo asing nga kukte elira radal kuk mo albang artial TV kuk rumeng sa tokoy kaswam mo ma wasing yamil grela kabal min tergid maran me ma adru lemra plan di desir kaw I see. be kutial te alle ku tera mamar ro ku adra TMC mar okya kara TMC gi muel kamar kaw e gibis kaw mil te alle bol semel kuk mugel swame di mil mol mil ngar set tele la tial program tial blal so kung do nga niya ko rakri gak tiyo ngi agri ka di akpas ka to time mo sem mo do girela tial de swem el girela maran mel kabelmento malungil tuta o di una merko Ya, vai ser mal sale rebora idong e malungil total merkau tirgal. Crucial studio rau e mal menga sulem tial te almos eder me os per te gidel opportunity guk sera gel guk bebir al daswel no de kat eleder guk smaller sera last el metal to siorgau tel station rau. Endi era do mo le medi do batel te alle di do sia susergi del mora ada bela rogui el tira mosebil gukronsit el alsils dawren abul sils el mortir so sera al mutling ergi de boraidung bugul belau ma mutling ra qabel mentergi president ma mutling al bira glulau ma egal state government direk do sia susergi del mora bilung mar sil belau metirge rogul ngas kamar maklo mar migrel el dabe ra aigal bek el belun leker belau ada mal meringa sauleng direk lo giwa blessing ungil blessing ra rubak dios e ada mal mol mel kora direk selba akra tora rakta tial pandemik ra covid 19 mel mutra al sil se ada mal direk selba ak mung sebe edel ma continue matmok la igel business el dorul hopefully mal mol waisel mol sel time tial rakta ukmo under control ra blue other again el alsil se rabora idong e sadal guk kabatel te al guk timo o sierra al deswed ma pebir o singe del girela bebir atol gumdaswen close to trela kamam remort el mora igal al buay agi mo all taw deswa me direct el gim mo otmam na singa igel gukwal o singe del girela igel kakarusa issue madingel lo so sa teme den dige mal o spe te igel te al te yak nas en imol te al ora asab edro spe ngi reach out el moral betokol adra blue especially tigel sekyol ad magada mal appreciate ra o igel te al sab in mal lo darsel mergit igdame o spe el magada adul moral boy Kami ang matingay kada kadar murtel mo regalo sa alle direk lo spe atam el campaign o sisil time kada direk albang laigel guk ledra redra ol probablemente kada mal lo rebrep taigel dastal te led e guk mo spe de lo dingra ad mal kada o meeting lo entrar ad ay gidel bebira te allo giwa TV ma radio ma newspaper ako na sa bebir channel dos pe reach out to marad olta igen mokte gargid ma kider el alsil se ay dunga akum das we so kal focus ra adu gider el swelb el gukti focus ra magigre el ad matirgal young people ma eguk suadal sera igelu de sueda kuna singara igelu de sueda gira migrela direk el ngani igel bebi ratol diak sal mu ma diak sal mengsra other murtul maigal el sal boy digum dasen mal maklaw to trail direk el girela klangar ma dalang aklira dastal ad agul ko ngi igel tora basic infrastructure sa tora aral ma tora adengi ay kita bebir issues ng das ng ngil to pataw da swed girel mar adlo ren sergi de mar blue also ir direct el
المهم ناسي دبون اي جاي جدل كوال تشالنجز كتير راي جاي جدل كاروس النيدرا دلان كلير ngara ko kosinga del girer ma debong se del gut mok mo adres ay gidel al concern blue and then riur se giden se del gut timota cha baby ra to ya to ni to ra bachet ma kam dinge kada adam le dal ay tulol bi ra kalulaw ngaka ko no ngaltangat mo se el chairman ra wisen means ra house kada dila kaluriol mga mok la bachet ra igem nombre kal ay gidel for 4 years ngara itolol bil ngari seguido ko lagay yang argi dara tora budget el al time do ko ngar obisa president el ngasira president as chief of staff and direct kad involved vertical process mangani ay ko tora policy ma tora process at tora la do kumarak na se do ko tasiera o daswed ma ay ko singa del giren ang direct el CPL mo sutrar bulol mo understand ra ko real marar el al time makote the percent to ayud maka malo marak na si kadi malokol na si ayud ma magigal ada maklo tutli trigaya a future ablu and the we have to walk the talk kada kula sa tabaklo tutli mingil nganya masisi el policy ma masisi el uriol mga dongot moklo الرقابلمنت المو مسابقة development review ده مسابقة الأدرس أي رجول issues الكانجستر مجرى الأرض مع اليود ما كأمرك ناس دبون إنجيل ال continue explore أي رجول تلاتال مع الأبن مينس السبب موسو ترى اليود مع مجرى الأرض متوريت أي full potentiality sel do nguyu wa tokora development na bebira blue especially gal maklol balloon na develop pa tokol ungil program ra magigrel ma senior citizens maigel kakarusel population kada mo matigan ik nasing kada maralo spe tokol do del mga mok legal program and then sa pedal el direct lo spe creative lul das we gut mok la legal program mo sa el المرال nganya impact ringil mora magigrel ad maigel do sadak na say kada malisi ra education ra youth kada malisi ra training ra youth bol sa el maral happen ay gigit program bol msisi el maral nganya aungil result del does logyo ay gigit el program nga malo marak na say o tabak na say sel ودغال تنقط مدرسيس بالمو غالتيال مرال ميل قابلمنت يقدر موريول مسيسي لو سيغا يجي درغول الدول وان را الدول جو مسرنيا ناسي قدم لامو جيدا دلو مسر ناسي مغراد اساس را الرنگلي لا يودر بلور بيلو كده غال كده ميغريل اد مار غال كده مرال مي مكلو amral mil ngakaro sa talent tertir mangania gel ngakaro sa interest tertir namo gire la kabelment el tega lid el access ay gigi del ngakaro sa talent tra ngalger to koni tirgel guk also tora sports malun tora arts ora amalas el itabori osunga luben direk el manuta tora cooking culinary art tor omangir farming direk el tor omras tailoring designing design alsela blay alsela hotel ay gang ang kora oliba matatangil lurior hindi nga niya adal talented nga niya skills at skills ilgot moklay direk el manuta ra photography videography writing carpentry beto ka ba mas indirect mal beto mal mutra adal sa maria to arwa exercise arwa yoga maigel ka carousel activities sa biirar yudel the inspire tir mo o utilize ay gigil talent tir malubet explore ay potential tir mo so is bray gigil ka carousel matalaw yo ela kada masad al gire la tora a labor and diesel do mesra arang la labor belaw ay gigil to lakpas matalaw yo umsin del adang od blados pertil ngali tora ruwa cooking marwa
omaras mal sel de bora ikal omaras mara ikan tadi ada ngod albil omaras marwat to ka designing akum na sa ikay bebir sel dongu magazine sa maikal kora journal tokol business journals ikan mo mtik na sa tangani tirigel dastal adal el to dra kakaros el belu kakaros el communities with those inspiration at develop skills ertir tour na igigid el skills talent ertir el move profit ulgo mga niya support ra kabalment sa pedal gut makli logyo program ra kabalment el maldi focus ra yud el gire la development ertir regil ya kumda segida rabo ay dunga kumda segida maldi handful el other below mandi kal mering la assess ra sel arnglel at talent skill set ra ngal gedel ngar below tirgal marami umrak na se sel start on el other let's say for example kadang swirl el mo ungil ra malubang mo successful ra initiative ringi malubang interest ringi art low art low sunga kora sunga ultra mora tourist malubang ultra mora aigel museum aigel interest groups ya umrak na sing ngel ngal kamal ubeng sales start mo realize ra profitability sa igid talent ringi ang mangal mo inspire he's going to inspire the others gira de lome sa igid te alet na sing kada makarang ada formulate ra policy il maral mo target ay igid development ra yun ak ako mes sa tapto karang alged dire kamal into ra to ra umingitak entertainment to band kada hara ortir el mora rua omangat maigal ngas aigel maklol pari kada hara til moment it's good that they make extra money on the side hindi ulgum kada help pertir el guk moria korang ngil incentive el mortir el talmud develop themselves equip artir equipment maigel instrument low speed talmud elevate level ra service ti leng se low spare ti entertain ay kal hotels of course ang ngani igel magigrel there's still other ngani entertainment na organize themselves entertain ay ka tourist di gulo ko ni akna say gire del expander say gidel te alan mora ngaliget mo sab iril mornya amral lungil te elir ya kabelmento olong sortir kada o siga igel al duule kada support ay igid development ertir aktiregal umesan generation maral me kada maral mosoy sa barato kora technology aus PL technology mang sabi edel betokol migikarel ngal kamal mlamo bedu los cellphone computers low level create so many different things ay gigid teleta lagi del direct el ispara el gigid mlamo gigid dia kadido mes radi el set kadam mlamo mes masuba bebira develop el blue especially malas mlol top da tigel ngalged ngania skills at tirma artistic ability tirel el sibil design something creative and mo product el bottle turning meliwa krablular and then it's going to be branded el product el mulmutra software development sa PR ngalged langan yang ngalged sa alen ka puro nga mak-download tial Minecraft ang direct nga aling he's 7 years old sel lot of dia design along blil nga los pera Minecraft tak direct mo surprise ako na say these are things sa SBL motivated turn into something profitable makumbali malubit rastal alada sa ilos pera ay gigil el services lokyo akmal maningak klaseng ngani amal beto ko sa edgut mo kundi mal di mo your kabelment ma community gidel motmag kay marong olang seur tirgal come up with the policy long seur rangal ged mat maral sibil reach ay full potential tir takadil tokora academic ma direct el tokora social skills magil guk pebira talent level o level maral me maklo ay gigida information guk ti kulmes gire la tokora ayud mar magigel ako marak na si
lugo makada mangoltakat makada olbira kalulaw ay kay kita bodo rol lo bangkel ay kay kita kakarusel youth group ma interest group siya merong develop policy ilmom sa paaklay kay kita meningit masing dire ka tokar entrepreneurship dire ka mahal ba tokar kay adal nga niya potential til mo successful business. Remember ngel ngal kara martmau dire ka dimlengin inventra a sunscreen ngel mle guest speaker tiagi dale environment symposium dire ka ngina Elisa. I'm very proud of all tigay gidal ngal gal tiril explore a potential tir with her own means ma support ra family ngi tukot mok laway kay gidal initiate away kay gidal type ra business ulgom kada inspire ngal gede create avenue for them to pursue ay gidal dreams tir malubing interest tir akong marak na say edel realize ra betokol ngal gar belaw al maral go into entrepreneurship come up with a creative way to deliver a service logiwa yigidel ngara daswir ma kawul serti dire tokora sports kita dire ka tokara ngalgedel into tokora sports sports ka tokora all the uktisable season ra yakyu kada bakarok mo support gel mo nga ongoing program kada trial involve private sector mungmorngi incentive sa private sector in partnership with the tigay athletes it help promote tilogyo sponsorship tir sabi tigel mo best athletes ma lube tigel goramal mo outstanding performance tir tigel sa edalen go rate sa WCTC marwasurang ko laikal maklol ko balik na si mem sponsor tigel at mem helper tir dikatim sponsor uniform sa tir ma sel time participate as sport sponsor a school direct len tirga nga direct adal lungi ra sport sa direct club potential ngin mo successful ra baby ra atol to ra school to ra academics sel direct mo ay gay kita kunda sen baby ra tol kunda sen gire la mental creator sa gidel te alam mo niya partner will partnership ng ilobang gila mental private sector in walang sorti gay gidel der style nga gidel you know marami maklol mo into sports makakarousel activities igila ko di deswekal gire la tora yud ma migal laka kora a questioner kal gire te gidel ligang en sekal mo mo ya halek kritik del questioner kal tani abel trial caller gidem medico ay sirumi rogulo mesro asing comme le trail caller nga kal sum gombul mes tel program ng de yakal so kal interruptra a candidate mong na deliver message ni magimla open el tiam sum dir nga niya gamen traga on siya mo right now for the next half an hour or 40 minutes this is the question nga ngiya question post ngira Facebook uspera gamen traga kuno makarang el lurar mikrel adral la mora school but to return ka atara answer sigid question di o misin dir gida mong markasar gida me kada makara uspera eslo olbira rula ulu tir mo o misin dileng tukol kan kamera mar to kaskulir ngarba kaskulir marandi returning home awan rakamenta wasi diagal sal sebela aududam aterra skula kam ko radi malungil kera kumda en beklada o gerti lagi del question everywhere you go tila ayawan ra challenge in the face ngir belo apna si tial brain drain ar ngalge del dimral mo school esel to da school and digal return di makada appropriate todo del fund da scholarship tira ra la schooling ma ayan simple mereket kita mo understand that mas kita nga competition lo bangkela ako to masisi blue lat mrigel when it comes to school kada more to mamrigel lo siga ungil school when it comes to employment kada direk lo siga te al ungil employment ra amrigel so basically that's the fact del gida del face ngi gida del collaborate lo bangela dia kadil government to government direk lo bontrira parents ma ngalga school etral mo susertik na say
Ngarigel mo uling mo sa maamal mga suser kami mutual return after October school. Nakadili kal no dro tila lo social experience. October school na hawan lo rol man mo laurere. Sera alme kay the president alme recruit mo vice president. El recruiter nga kalmer belaw sera I'll send the application and me I got to find out na I have to sacrifice pay cut at yal gusto ko rin ilal ka haway. Hindi tiregal mo mala source self na say abalwa ka uspe nga nga kakpo nga tangan niya close te illegal going up the ladder. The fact that nasing walang song sa human resource belaw ya to belaw lobas kulem en klate elem el sois braurior melamyak pra ladder ngara amerigel en makla competition ra employment kla competition ra ma umasin ra maklong bali ma all higher adal ngania qualification tire adam rigel sel moral igel buk molamyak pra ladder sel chap career ka en kadmo wad end up gegrete leather o mga campero mem ngarbelaw madingay ko nakakaroon sa interest gid nakakaroon sa osngeda toy hindi overall akum nas gida malamol loldub atora minimum wage increase sa minimum wage increase sa benefits tiagid recently adolbila pasra maternity leave ding it's sad to say na si Lil Bilim Lea di mo nakapulungin subi to ka upload vessel wal kora amo impact rin mo na business ma implementation niya mo talaga bring manggigita present nung nasa amo refer sel bill mutul mo address ay gigit baby na concern ding ginito naman sa gigit wa maternity leave ma annual leave ma baby benefits sa PL offer more takatil government offer more kaya direct encourage rule mo general policy mo apply more rather nga private sector kada mindful gira la huk burden more magigrel siobay mang sa PL take a first step at mas memdil away gigil additional benefits ma kuratora employment standard dil bol apply mo rigel maklol employer tigel maklol employer sel ngania udil sa il take honor sa igil additional burden igel migrel siopa el guklo ngisubug lo sikrol el provide igel gukti sa il provide the incentive sa mga employees at hindi overall akum naswing ala kada matsra minimum wage sa rigel hindi ka sa pedal and go attract the tigal nga lagay mo to return. So the only way the trial inspired tilo giwa ungil communication ng mortik na siya blue o spare kami return me belaw kom help para nation building abulwad o sisil time kom contribute til mera ay rogul development travel ngani ateelyun going up the ladder al sumo kam lang experience ka o mas kulang with school kali drang singa will tutau Ale will tutau kome sila toksyor ko ma mang ditiging ma merengak ako sa toksyor ko may kurang sangaria kami terhad motu budi kami terhad ka tara maas kali merga kami dia usaha terhad ay akla liwe ka blulat yang suba to ko rabi ko teka blu elam suba base ya suko mga ang ilagi di lupa ka sawal mura olbila esolay malkoya ito igay del tokola anole la dura beto de la dura de kal ka masori di dia apply igual blila te para para no para igual agency mala abo puil lotru ra blu sila se para apply para central market
Walo. Central Market, sige. At sugo na diya kasi sige, adal mabrula gap otrulel, montra orken. Sige na tara sa mga silo yan at tulog kasi Central Market ako taglabi ko, rabi lang rogi. Kaya ano otrulel la ekot sila mga otrabi kam otraw mo sentawal. Kasi di masama kaldola otrulel bigmo may travel. Sige gatan. Oy. Ila tara at ko mo sige la radal. Jadi aku beliin, aku pernah salah beli Surya, aku pernah silsen belu. Luas agak bermain tapi dia untuk mengador orang lain, kalau bermain tak mengador. Dia kalau kaji dalam agak soal lain mengador. Agak bermain tak mengador, mula anak salah belu, saya kira housing. Ada soal lubla 2 bedroom, 3 bedroom. Mo apply elmo malarabli ese mo abli makamanggabi nga verify reels bom mereka harabli mesel ultimo orabli mergi yaklo ple labli mora aja kablo balen Oh, hindi ka kumlar, agim na lang sa balungil mahalik mo wag disuela candidate. Kuman. sa kami tergot Okay. Kuman sulang. Agil mutun mo ko lang soam. Okay. ila sige tara Ikaw. Ya, mal, malungil lang. Kung sa ige mal, bali del cancer ng mal. Ungil cancer na igel, sel cancer na ngil, sel kami tringil gire la kora Central Market malungil. Basyor ada kutmok la otruli re mal mo ultra. Se tara daso mo marat na setiang makatatara do o sa ngi igal na mo maregel kabelmente mel mutre al altar. Tial idea Central Market tadi kalbe es luldas. Kita amral gire lo sigra basol sebel mo basol dia kadil adra belu mar turista al mem temo melate gide blada start ngira tiale Ermul Park el gora create a night market ada among ultra otruli seguidia el tial el program dom daswingi eventually suadal evolve mora point el rulia permanente el Gora Central Market either in al Central Corridor malawang basol accessible mar patokalat kadamong gut makli dinga el rulio omsugot masay adralia ay sige del venue en CPL ngania tel lira rule adal rule otrul el bekel sin selolab otrulin mo and that not only supply madimandra otrul nganya enough adal sabir lo maaray gal otrura bekel sin sabir continue generate ino ayegi drum suba girel mamgatmok la akong rak na sing girel la olbira kalulaw lo mesel girel ay ayegi del tokor omasub gutmok la gut mo sabir make these things happen seltara kanselinga tora housing ngida tian nastata tora housing ania ongoing sige del kan BSL Commission Housing Commission lal at maklilo gi wala President Asmi daw Taiwan almal aluring ako marak nasing girel balmol matial tora housing diesel sangara ala kabelment na se bom kad oray kalbelay kung nasing ngungil daswa dinga kung rangil dasak na sing girel dum sang developer. The developer ang niya real estate developers dirige ang niya skill certain ma resources certain gutmok laygan. All designate trabasyo. Yes, designate trabasyo. Commission na seta ka na sing igagid may igagid treta housing asoma malbort yagid basyo. Igida bid out niya developer amel rule design, ikada approve sel design construction na omul. Hindi government ay direct lo siga rolelek na sig makarang support tigel adal ko spe financing mo maaray galblay mong sige dal nga ngira development pang mapala housing program ra alone akum na sa sige da direct ang musiti di po ay dong aktire gal so kaldulik tiagi daling altar na ko ra amral dingra adra igal bekel belu aktire no notice ra to ko dim nakal no dia kat level at address ringi logi tial to kara housing program tamal bato kar adal already nga bleedi digal bleedi ra wal ato
I see. Ay bla do mga oren average lifespan na bla 25 to 30 years emro kong kukila domte. Mga ni tirgal mal atobliri all they need adi omte adwel malubet the renovatable iri ngal muta sabiel last another 10 years. Adi kaya. El atirgay gidel amo dia qualified tel program ra housing. Le program ra housing ang obongela disan mangwal BSL blay lo bongela disan el approver nga engineer emro kong mung giral mo niya ilak guk opportunity malubet program ra bang el guk timor tirgal adel renovatable iri. Tirgal mo let's say tadi uspera 5 10,000 15,000 al demo ara ba an malub tom ara material sel diri no vetabli tirgay gidal ada walul top al setel program ra housing mang tara daswal al gida dal mawut maklin logi wa amen metral la al mosbel abang al alawra ay sige direk ang ngani adal black mulungot ado ortitik masay kita kama matira kal sumam no kat ora limam lo spe igal kar lo spe local utilize local resources kar kabur so mai kar belaw lo label mru la igal blidra dul le blidra ngana mo ela triga kita dire kal ulto dire kal gel monia te al mo spe la financing mo o support ta triga kita al guktio utilize local construction materials yung kat ora bliri lo spe kar local wood. Hindi ka nga, of course, and take a labor cost anan mo malaikal ka mamalop akar mo malo Yung kaya standard ng the students. Bukta na bating la standard ada sa comfortable kaya away gigit dalang aklil ay gigit maybe na tol gumnas yung gigit mobile roll o singit dakat dito misra adal displays ma new homeowners kaya dire ka lo misra existing al homeowners lo uspe te alal mo sa renovable iri mga ora ma gigrel katemono al gok mo amo de expanding al talamo niya additional nga ligi malubitangan niya al kilometri tumlamo spe additional space expand na talong mol mo guk bo entara gere di open I say tara issue leso kalogi utel te alle direct wak address ngi rabo idunga tial tora aral ela gida mali concentrate ra ako development ra tol toy hindi aral ma one essential part ra lang ara al gida del gut makli mo yung tabasul equal distribution ng ilmar ada ma quality raral magirel mo osisul mo igal bekkel communities ela kada ngaltat le close part of population ng orior mairay usper tial ral ma iray tial dola laringi ang arimel elme omkar ngi mo ko distributor ng ilmar community malungil Disel dora legal bekal balloon mora babelta mai ngarigel baby our system mal pura quality raral man ya umnas mla mutam do mesel talgibel overall osngedal into the long future edo sikrolek na sa marad investra system sabel mo centralize el breedil mora babelta rogir including orion mairay dire que los system ma quality ra aral men se el mul el gut maklin mo igal garus el outlying states ak matingel it's gonna be challenging eling mo require aklo ludo ma resources di do mo rel ang edo stat el mga ura rolel edo sikrol la financing el mo kutmok la oy gigid maklo infrastructure el ngia mo ule ada mo safe aral mo lib akmal mo makita nung sekpora bebir obli le dilo li mertia ro ralma el leng dia ka uler tin di tar segi dia source aral mertin di quality aral may gida announcement ngani na se ngania aral ma endi dia ka uler tim tadi walmul mer ora omi ngilo la mama de eloli meringi direkal ay contribute mora heldra adrablu Usel gukto mesra gukto kora government services ak nasing include to telebo do mesra sa igid rangalela population gid edo do lasam make sure igel
tokora ospelaral ma distribution aral ma olo sisu la quality ringi el mora el accessible mar adro ko ay gida dire ko tokora dengi kita mending klase tokora dengi bebira challenges kita di kata complete kama mga SRL ang dire kel bekel every other weekend ngania ko dalela dengi esel mgira de blamo omes as a government blamo gira de lomes eknase sel bekel tam el mata dengi esel 1 hour 30 minutes lugar da dengi waktu ngelang ralo sa mora ka PUC dire kel mora individual home seguido algo mo kadmo mes seguido siyasing yung okar o singed del knase idam namo gire del investara tial PUC rigid namo gire del setra a dirección tial PUC rigid mo el mo minimal ay kay gide lo ko tala dengi le sel ta mata dengi hindi create up to loss mora not only PUC ma direct homeowners may gida bebir tokora infrastructure gumdaswe dakadido tuira executive branch ma girla rangalela leadership logiwa umrelela la ma policy ikadawro lo bangel ngel mo kuk mamngil mo president tergin ikada address ay gid for the long future ay gal maral me clarsek na se arbulu ako sa mo salva akra ako dala dengim di adil bekel tan di mata dengi ma access raral mang moringa access raral available mortir adire kel tokora super rabo aidu elado ngara iga ide program na tokora housing awana challenges la facing ya home buyers tial ara la septic tank ma tial mat maklel tial el tokora super ti ndi era la septic tank yang ara trul tela se eda anel mora burden ngal adlo ma arabli dire kel brutial make sure lula septic tank gal fit ay al recommendation mal ubeng standard ra EQP bill blal loto may gigida del mo mesik na say darula housing hindi ka bukti do dasur o darula blay dire ko mesik tial to kara suwer ma access ra adal mera blil na say lesel sugma ada mo ngani gigida ro access ngil mora ngil suwer ma ngil dengi ngil ral mora blil en help para development regel individual adeng spread el mora bekel el household en se bedel expectra life rar ad ma standard rar nangar ad telgibel el mongin kada balo gora dio liba mata tari kay gidel gora tokora infrastructure di blame ra a PUC ma PNCC and the after all ay nga clocklet kidi own ay gal corporation manggire del modong oklo gida matire dia katido do tebertire dia katido o ngortire tire kadire kal bagi del adlo siga ngil al doulen mawil ay gal services mukad mo ka dengel na singray gel challenges la face provide ay gida lo spell agumrak na sing adang arali de siba ay gida bebir ratol gida del mobius amada del girel gire del mo actively do siga solution ang gire ay gire ba idong ako ra dimle aku betul katemet dir betul katemet aku dasulu aseng mal gora la mergi osenge mergiri ra vera rogir ma toy blam duma adir dil gingira adra government tingira das tama das tala di el al time men sakal mo ikaw mora pressing issue ra blur bela al time kadangara alsela pandemic umsubo asitya ang alak pandemic tilgibid mora diakal breed de enser ol bira kalulu adir kum lomrekel rulia ayat tolgani lo se continuing resolution tiyo yosang ang government trap esel government mamlik klo mondar ngin di sokal guk ngos ngem lening ka kumdas ndi kadim candidate direk chief of staff mangaringi os ngem kauma executive branch ilgirel segidel kam gol o tiyon o singem ilgirel tial dirgam lo merek tokora budget trap lu beralos tiyan so okli ang isek sekti ya malung la cuestión emerald to kada vice presidente ngani atele del guk kaulo lo monter adala material adra finance
guk formulator sa igid guk mle recommendation na president na se may metabora continuing budget authority and not only gora wal labol customary malaban suga ngara avec tel government bek ngani sel guk transition ma besel government kada di rulia budget di mo ngara continuing authority guk masate elel sel meral mel government mantukuk titil mo mreera amo tretela la budget ti Hindi, aktira kal masawi sta Marcel guk mlekansen ra Senate tel klase ngire del walol ngosong sa igel de anticipate the local revenue amla mo dia therefore ngire del formulate ra budget tel take into account sa igel wal blabol ngal sa sela revenue hindi aktira kal umrak na say selbol bay sa igida atletal ya kotulungil gumda sa kotulungil solution el moringi aboringa ungil consultation lo bangela executive branch sa legislature olbida kalulaw not necessarily leadership meeting sabi tirgel ada kanati boldong kultir ma minister of finance mar adala minister of finance elwes ay gero projections yo direct explore ay gel bebira aldo ulo longat mokla executive branch. Kita gilengera loan up to 60 million loan logiwa ADB mo sell loan ADB miskira kondisyon na si obom agims committee loan mo most pairing ilom alura operation na government hindi at the same time ngirel ngani ay kondisyon ngirel carry out logiwa ala domestic conditions and kung nasa hindi kal makital conditions lebek kalbang lorula before they loan out money to you to all make sure kung sumong business loan they wanna make sure na say ka mo successful tel business ka nga niya create ra te level mo sa BM generate enough revenue al pay back at loan masigit issue assessment luro nga ADB other silver belak na siya yes agi lamsa history ra borrowing ra blue belaw malungil track record ra repayment ra loan gid therefore sabiul ngutia loan provided ang ani kay gid condition sa pedal logiwa la en sabiul mutas misi ikyal mong hindi isa malkantila godos peralon el finance operation na government igal borrowing vivira means umnasen it's the only means government especially government lo spell sa akra not only the operation na government ma delivery service direct lo spell ngil expand ra crowd ra economy mang alsugong while all time ako personally tayo das wege ano po itong while all time al dangara pandemic ma tial wal main bread and butter gidra tourism amla mabla whole time the lutel mo reduce ra budget ra government meaning kadam reduce spending ra government kung dasa kadam ngal ngoy gidel tial economy gida mangal mo Lego tarada mo diakal kada force ra ada mo diakal urior kada force ra government mo diakal spend mo ra ikal betol ka karusa so ba kita mo tek na sa government te ako to clone biggest economic sector rigid global part of malur tial lo tila government ikal revenue ra government masuma ka kada reduce spending ra government and direct oito atura mga oito atura economy kung dasya to balance things out kada maintain spending na government man sabiel continue ang other loryor ngani income material lola lo maara yellow spera tuang ma yel carousel services sa private sector man sabiel continue ay god the style private sector dirga ngani survive memro ng gida ko right out tial pandemic hopefully ng CL libre adult time. Ako marak mga senex sa governmental, may direct mo focus sa
osingir el girela atokora borrowing. Mang sige del fact at masing dia kangod el source revenue other than the borrowing aspect. Ang gila del focus attention is gila say. Pai gulo kung tabaring le ngil lakat makli olbi emles bil mre del higet sa tial mangati. Di really abla sum tamna concern na say other really a full year budget el egalel president ke level tial last quarter ngi din spend na ikaludo de about an apple mobile sing. Ida kung marana ikan na umre kal rak tial administration ng mga saw. Yung nga sel policy ringik na say kada every quarter nga ring allocation 25 sel last quarter malo hindi ako kung dasang 20 mrong kada mesra flora revenue mesois adjust ringim sel endra year kada sabedel easily kada balance ra budget. Tial di na say FAA mo ana klungel tial revenue maybe amral to ning tial guk implementation na budget agad mo ba sige del lolokor nga maybe senator sa austerity measures kadawado longoriom lang mangral gel ngani sige del continue longoriom legal na mo ra kadira ulong lo to ka amnar gel surplus sa government mong lo sabel build up reserve ay gay del austerity measures that we have been practicing all these years. Mandagi sa real reason for governmental la last quarter ngi they'll go out they'll spend out though they'll diaka ako ngil ule kada they'll spend out. Ang umrak mo president tamal continue conservative continue mindful na sa ngania ngalsa nga sila though ida auspe loan financial continuing budget authority therefore ang ginadal lisi sa igil tukor o mariom sa igil ako ktiul daswek almut disokal disering yak na say tigal adol bila da katil ngaralin di kukti mangkar tial idip of course kada mangkar idip o sisilta mo kada osiga aldo uleng ania soyo sa melmer idip osiga aldo uleng man. For example, corporate registry. Kita ang sa situation na nilang, ulgo mo kada tial olbila na actra corporate registry. Emna mo sa edel start to attract kita ang sa situation na Hong Kong. Hong Kong sa kita start suppression niya mainland China. Tial global government. Etam na start taigel kung bali international company le headquarter o base sa Hong Kong. Amna start pull out ra Hong Kong. El ato sigar bori. This is the golden opportunity sa edel la attract tabi bilay kung bali mem tadi register di haraw sel taksela corporation tirel mer belaw and that's additional source of the sa edel realize ito kay gel maybe aldo sa edel guk instead ra gukti mangkar idibe make sure hindi kalsal mal to ka to and sa edel kosiga aldo siga aldo lang guk mamuya idip niya ka dito ang karo mingitel osis balil la kata tungot mo kalgil siya ukti da suwe kay ay dum gil tial akum daswe el debe el malme kagamlat turiya mal borrolo singe milgirela qabel min tirgidrek madangil was imblagan ngumel musuber ngileng kasi marial mo so isbara local government stian brand merra mang taptokal ada ko dangal trillo reng sirkit men mutelang metial program regal mutu mamral tal sunday ara dro ko ngil mga titel nga dia karire ko mo gil director morgi ding mek puskate al mang akum das wegel ko ramle osinge milgire la government tergida mla makatmok la makautam nakmundi kami mongot odur ara adel ko me sirkit wase ay galblam dong agim tatka yung magarao pa mo tao yung nga magim mo mulut karkaw al sumang mo temelay ka madangel wase ka number 10 ra awal bira kalulak tiyo ay sila siya sigila di ako niur mo na kongres ngam la delicate ra blue ng SR ya uri siya nga gidra chief of staff ra government mo di ako clock ligay kang ringit tial government mlo niya TLL ko
maral oblin basta arang lela blur belaw masito singel dinsang maka medical ngit trakaw muguk mangod adu directly mo other rogo lo mes base makarang agi ngaram agi mo singkir ko sige ta by basic questions. Ya kamal misaw le rabora idong akmal marang asule metal teal selmo abululbong tokog tali hindi ka lulbong tokog tali mo kami other belaw akti ko git selmo lulbong arti agid guk kan tengila program git di so kalo ay sabi other belaw masay nga kamal mol mal السمريار المسيور جيدا هذا بيلاو لو جيوا أوريورا قبلمنت أوريورا تيال قبلمنت رجيد in any capacity kami هذا بيلاو mo kung yan nga kal mo sois Brazil el alta mak ramurt el tartirgel luma tewid el mormurt el mora senet جيدا el almil November 3rd kada mo malil tartirgel الوابل تيم رجيد الممتع رجيد النار قبل منت تغوني البيرة قلولاو ما ترجع لكم ما مقتلين را executive branch ترجع كده هذا ورنا الناس لقوم قد ما سبقل لو جيوا ميل سنكيو قد ميل تترير هذا البون التمرال المومس هيك جيد البتوغل البنغلاد مرال غانيا ابيلي تير السبير الجوت موكل osiga aldo ulel kada overcome ay gid betokol ngal sa sela budget ma ngal sa sela program ma igel wal challenges el do mes el mo adresa adalang aklil ma livelihood ra stama dastal other belaw mga malding artial di all tay gid guk kumdasol to ko yung mo sa edel mo sugida sumo kada mo atarta mota parte te agid el tibel mora next government ya agid el cloud marar gid ma marol da swed el domdaso humrak na sing aboda wa cloud marar kabi se edel mok lo riolo ban tri agid el gup mo dala te maral mel government nga kawaygel blaldo ay dong ka katatalo ra government dirga sisi abatenge dirga ngani aklaw mra ka selwal klamariar reng nga kal surra kabelment makti odorsia ang klek kami hopefully kay gidel guk plak tool to koy ma doswek asib ilguk mo spe malabo bra selguk mo secure ka na sing sibel mo worthy ra secure ka tel malmil November 3rd malso kadin mutel te al mereng asulia ada belaw ra kalore ra kamiu kada modul tel process ra election process kada madengel beto ka mam rogul hokos ya pan di beto ka mokta ungil mokte ramam ma ungil uldaswa malgirela umsiungela ada bloa ada belaw endi segid alla aklaseng guk tingani tirgel tru matedel bomoli tertir mak malore plus ulgo mak sabi ngal motar tigel tru matedel bom ngil takal bom moli tertil mora asenet gluten malore ngal win sil mor komi ada bela rogoy ko mal sular tial tial jak mal saule se sili lakti footnote ra TMC albanglel bela atora ekonomi del altai se akum dasing albanglel aklugo gol gir rogoy kadamla rong sa tirar madu masaw dringi makuk agiguk tingut gid lo sangam le ko mamla kititia aldabel sira top da school men ang gid lo ro ra to ra do le chairman amle adra tax office mo chairman na wis minister house yo ro lo bagela president ra ay gan mergole ay rak el chief of staff may ge ko di icing on the cake el girela ko kan di sirangal el sum ko do esperada mo ro trabalmente to ra do ul ya Cecilia tara qualified en Morise. Kuman sulang si at tugubet sa program ra at TMC ya giman brenga sulela al deber tial ngile bud campaign marara blur bera la chils. Mam sulang. Mam sulang.